isi yose irasa nirimo kujya impaka ku guterana amagambo kurimo kuba hagati y'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abo Burusiya. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko igisirikare cy'u Burusiya atari cyo kugereranya n'icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu birebana n'ubushobozi. Yavuze ko ubushobozi bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ntagereranywa. Ibi abitangaje nanone nyuma y'uko Perezida Donald Trump yohereje ibisasu bibiri bya nucleaire hafi y'u Burusiya ngo kubera amagambo y'ubushotoranyi uwahoze ari Perezida w'u Burusiya Dmitry Medvedev aherutse kuvuga. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yashimangiye ko igisirikare cy'u Burusiya kidashobora gutsinda icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yewe nguretse na Amerika ngo nticyanashobora gutsinda byinshi mu bihugu byo mu Burayi. Nubwo avuga ibi, Uburusiya bwakunze kuvuga bwikomanga mu gatuza ko nta waburusha ubushobozi bagiye mu byo kurwana. Perezida Vladimir Putin mu mwaka ushize nibwo yavuze cyane ku bushobozi bw'igisirikare cye ndetse hagasopo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo na Amerika birumvikana. Putin mu kiganiro yagiranye na Tucker Carlson mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2024 yavuze ko gutsinda Uburusiya mu kintu cyitwa intambara bidashoboka kuri we keretse ukoresheje hari ikindi kintu kitari intambara. Icyo gihe yanarengejeho ko ikintu cyonyine cyatuma habaho agahenge mu ntambara yo muri Ukraine ari uko Amerika yahagarika guha Ukraine intwaro. Muri uwo mwaka kandi nibwo mu ijambo yagejeje ku gihugu yaburiye abo mu burengerazuba bw'isi ababwira ko uburyo abona bitwara wagira ngo ntibazi ko Uburusiya bufite ubushobozi bwo kurasa hariho hose ku butaka bwabo kandi ko bibaye ngombwa Uburusiya bwabikora. Mu bigaragara buri ruhande rurivuga ibigwi. Ibi byose ni nabyo bikomeza guteza impaka hagati y'abantu mu bisa n'ikiganiro mpaka kivuga ngo Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramutse barwanye ninde watsinda undi. Iyi ntambara yarangira ite? Reka tubivugeho. Mu guteganya uwatsinda urugamba n'uwarutsindwa, abantu bahera kubirimo uko igihugu cyangwa se igisirikare cy'igihugu runaka gikomeye mu birebana n'ibikoresho, imyitozo bafite, umubare w'abasirikare, ikoranabuhanga n'ibindi. Ni kenshi gupimirwa ku bintu binyuranye birimo umubare w'abagize igisirikare nk'uko nari mbivuze, ikoranabuhanga bakoresha, ibikoresho byacyo, byaba igisirikare cyo mu kirere, icyo ku butaka cyangwa se kirwanira mu mazi. Ikindi kigenderwaho kandi kenshi ni ingengo y'imari igenda kuri icyo gisirikare, ubushobozi mu bitwaro bya kirimbuzi niba babifite, umutungo w'icyo gisirikare ndetse naho ukuboko kwacyo kugera ku isi. Akenshi igisirikare gifite ibyo bibarirwa ku gipimo cyo hejuru nicyo mu mpapuro bavuga ko gikomeye. Byako kanya hakaba hari abakwemeza ko ubwo binageze ku kurwana aricyo cyatsinda intambara iyo ari yo yose. Igihari ni kimwe, intambara ni ikintu kinini kandi ibingibi ntabwo bihagije ngo runaka atsinda urugamba bitewe n'impamvu tugiye kugarukaho. Reka duhere kwiteganya ry'uburyo urugamba rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya rwagenda duhereye ku bushobozi bw'ibintu bifatika ndetse n'amakuru ari hanze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zikoresha ingengo y'imari nini mu gisirikare ku isi yose, ikubye inshuro 6 y'igisirikare cy'Uburusiya gikoresha. Mu mwaka wa 2024 igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoresheje miliyari 997 z'amadolari muri uwo mwaka nyine. Uburusiya bukoresha miliyari 149 z'amadolari. Ibi byo mu guteganya imigendekere y'urugamba mu gihe ibihugu byaba birwanye nabyo bigenderwaho cyane. Intambara ubwayo kuyirwana na amafaranga nubwo atari cyo kintu cyonyine kiba kiri buguha intsinzi. Gusa mu birebana n'ingengo y'imari hano Amerika yabitsinze. Ikindi kigenderwaho mu guteganya imigendekere y'intambara n'abarwanyi bagize igisirikare. Mu mwaka wa 2025 Amerika yari ifite abasirikare 1,031,000. Aba barimo abasirikare basanzwe, abarwanira mu mazi, abarwanira mu kirere n'andi mashami y'igisirikare cya Amerika. Icyakora nanone uwo mubare uriyongera cyane iyo wongiyeho n'inkeragutabara cyangwa se reserve force, bahita baba 2,200,000 bose hamwe. Kuri iyi ngingo ariko ntabwo ari ku Burusiya bimeze. Mu mwaka wa 2024 Uburusiya bwari bufite abasirikare 1,500,000 ariko wakongeraho inkeragutabara bakaba 3,570,000. Uburusiya bufite inkeragutabara nyinshi, ubwazo ni 2,000,000. Ibi byumvikanisha neza ko Uburusiya hanga bwabonye inota rikomeye byagira uruhare mu kubuha intsinzi nubwo naryo ridahagije. Reka noneho twerekeze mu birebana n'ibifaru by'intambara. Amakuru mashya yo hagati mu mwaka wa 2024 no mu mwaka wa 2025 avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibifaru by'intambara 4,640. Ni ibifaru byo mu bwoko bwa M1 Abrams. Ndetse ibingibi bituma kiba igihugu cya mbere muri OTAN gifite ibifaru byinshi by'ubu bwoko. Muri ibyo bifaru 2,640 biri mu kazi birakora, birimo M1A1, M1A2 ndetse n'andi moko.
ibibitse bidakoreshwa byizigamiwe na Amerika ni ibigera ku 1500. Aha ni kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku Burusiya naho byongera gutandukana. Ku bifaru Uburusiya buri imbere kubera ko muri uyu mwaka wa 2025 bufite ibifaru biri mu kazi 5750. Uburusiya ni nacyo gihugu cya kabiri ku isi mu bihugu bifite akakanya ibifaru biri mu kazi byinshi nyuma y'Ubushinwa. Ubusanzwe ariko ibifaru Uburusiya buba bufite mu bubiko nibyo byinshi cyane. Iyo wumvise umubare wabyo uratangara. Hari imibare yagiye hanze mu 2022 ivuga ko Uburusiya bwari bufite mu bubiko bwabwo ibifaru 10,200. Nubwo bimeze bityo ariko nanone hari abavuga ko muri iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya guhera mu mwaka wa 2022 kugera mu mwaka wa 2024 nibura ibifaru 4,000 by'Uburusiya byangiritse. Ibyo ariko si ikibazo gikomeye ku Burusiya kubera ko urwego rwabwo rwo gukora ibikoresho bya gisirikari ruri hejuru cyane. Abayobozi muri OTAN batekereza ko Uburusiya bufite ubushobozi bwo gukora ibifaru 1,500 buri mwaka. Iki ni ikintu gikomeye cyane kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zifite ubushobozi bwo gukora ibifaru 135 gusa ku mwaka. Mu byerekeye ibifaru Uburusiya bukomeza kuza imbere. Hatagendewe ku kindi, ufite ibifaru byinshi aba ari utsinda intambara nta kabuza kuri ingingo. Igisirikare cya Amerika nticyakoramo ku Burusiya. Aha reka tuhave twerekeze mu kirere. Mu kirere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihafite umubare munini w'indege nyinshi cyane. Imibare igaragaza ko ufashe indege zose yaba z'igisirikare kirwanira mu kirere ndetse n'ikindi gisirikare muri rusange, Abanyamerika bafite indege 9,300. Mu 2024 indege z'intambara muri Amerika zari mu kazi zari 5,189. Muri uyu mwaka wa 2025 ni indege z'intambara 5,004. Izi zirimo indege z'intambara nyirizina, izitera za bombe, izitwara abasirikare, kajugujugu n'izindi. Mu 2024 Uburusiya bwo bwari bufite indege z'intambara ziri mu kazi 3,677. Izi ngizi zirimo iz'intambara nka Su-27, Su-35, Su-35, MiG n'izindi. Harimo kandi izitera za bombe, izigendwamo n'abasirikari mu ngendo zitandukanye n'izindi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gisirikare kirwanira mu kirere kinini kurenza ibindi ku isi. Tugendeye ku bifatika n'amakuru ari hanze, birumvikana ko kugira ngo Uburusiya bwitambike Amerika mu ntambara yo mu kirere byasaba irindi banga. Reka twerekeze mu gisirikare cyo mu mazi. Ibisirikare byombi haba icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se cy'Uburusiya bafite amato y'intambara akomeye. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zifite ubwato bwinshi bufite ubushobozi buhambaye. Igisirikare cya Amerika gifite aircraft carriers, ni ubwato bugwaho indege 11 bwose hamwe. Uburusiya bwo bufite bumwe gusa. Aircraft carriers ni ubwato bw'intambara rutura buba bushobora kugwaho indege. Mu yandi mato akomeye nka destroyers, ubwato bwihuta kubi cyane kandi bukoreshwa mu kurasa indege cyangwa se ubundi bwato buba munsi y'amazi, Uburusiya bufite 10 mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite 81. Ubwato buba munsi y'amazi cyangwa sous-marin, Uburusiya buvugwaho gutunga ubugera kuri 83 mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite 70. Uburusiya mu byerekeye amato bwo burasa naho bufite umubare munini cyane. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu mazi bitangazwa ko ari nacyo kigenzura amazi manini mu isi, mu gihe Uburusiya bwo bugenzura yo mu karere gusa buherereyemo. Ikindi ngo nukuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka kohereza ubwato bw'ibisasu bya kirimbuzi hafi y'amazi y'Abarusiya, bigaragaza uburyo igisirikare cyo mu mazi gikomeye kandi cyiteguye. Muri make imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri biriya byato bigwaho indege cyangwa aircraft carriers, ndetse n'ubundi bwato burasa indege n'ubundi bwato bugenda munsi y'amazi, ndetse no kugira ibintu hirya no hino ku isi mu mazi, bigira Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cy'igihangange ndetse cya mbere ku isi mu birebana n'intambara zo mu mazi. Ni mu gihe imbaraga z'Uburusiya mu by'amazi zishingira cyane ku mato yo munsi y'amazi sous-marin ndetse n'ibirindiro bikomeye byo ku nkombe z'amazi. Uburusiya na Amerika mu gihe barwana, ikindi cyarebwaho ni ukureba ugera cyangwa se ufite ububasha bwo gukorera ahantu hanini ku isi, geographical reach. Ibi bireberwa ku hantu iki gihugu gishobora kugera, mbese ahantu cyakomanga kigakingurirwa. Akenshi kiba kinahafite ibirindiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ingingo ziri imbere kubera ko zifite ibirindiro bya gisirikari mu mahanga birenga 800 mu bihugu birenga 70. Izi nazo ni izindi baraga. Ibirindiro byabo bikomeye kandi bihoraho biri ku migabane yose ku isi. Nko mu Burayi bafite ibirindiro mu Budage, mu Bwongereza, mu Butaliyani no muri Polonye. Mu Burasirazuba bwo hagati bafite ibirindiro muri Qatar, muri Kuwait no muri Bahrain. Muri Asia Pacifique bafite ibirindiro mu Buyapani, muri Korea y'Epfo n'ahitwa Guam. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite imbaraga za OTAN, zifite amasezerano y'ubufatanye n'ibihugu nk'Ubuyapani, Korea y'Epfo, Philippines n'abandi. Uburusiya nabwo ariko mu karere bwaradadiye kandi bufite ibirindiro bya gisirikare no mu bindi bihugu.
nko muri Syria aho ufite ibirindiro nka Tartus Naval Base n'icyitwa Kemim Air Base. Bafite kandi ibirindiro muri Armenia, muri Belarus, muri Kazakhstan, muri Kyrgyzstan ndetse no muri Tajikistan. Ibyo bivuze ko Uburusiya bufite ibirindiro hanze y'igihugu bigera kuri 20 mu bihugu 10. Uburusiya aha naho ariko nabwo bwizeye amato yabwo yo munsi y'amazi kandi afite ibitwaro bya nucleaire. Ibi bibuha ububasha bwo kuba bwagaba ibitero n'ubundi hariho hose ku isi. Uburusiya bufite imbaraga cyane mu burasirazuba bw'Uburayi, Aziya yo hagati n'ahandi hafi aho, bituma bubasha kuba bwarwana byoroshye nk'intambara zo muri Ukraine cyangwa muri Syria. Muri make, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera kure ku isi ugereranyije naho Uburusiya bugera. Uburusiya bwo bigaragara ko bugendeye kuri iyi ngingo bwagorwa no gukorera kure y'imipaka yabwo mu gihe kirekire kubera ko nta bikorwa remezo n'ibikoresho byapfa kuhaboneka. Reka dukomereze ku kurebera hamwe ibijyanye n'ikoranabuhanga n'ubutasi kubera ko nabyo biri mu bitanga ishusho y'uko ku rugamba byagenda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya biramutse bifatanya mu mashati mu bijyanye n'ikoranabuhanga, bigaragara ko ibihugu byombi bisa naho rugeretse. Usibye ko nanone Uburusiya bwo bukinakoresha ibikoresho bya kera. Nk'igisirikare cya Amerika bizwi ko kiyoboye mu birebana no guhanga udushya mu by'igisirikare. Bakoresha ingengo y'imari nyinshi bigatuma bagira n'ikoranabuhanga riri hejuru. Urugero, Amerika ubu ngubu ifite indege z'intambara zo muri generation ya 5 nka F-22 Raptor ndetse na F-35 Lightning II. Bafite misile zitandukanye, bafite ikoranabuhanga rya mudasobwa ribafasha kugaba ibitero n'ibindi. Mu butasi, Abanyamerika bafite ibigo by'ubutasi 17 byose biyobowe na CIA, NSA na DIA. Biherekezwa n'ibyogajuru bya gisirikare birenga 100 hirya no hino ku isi ndetse n'ibindi bintu byinshi bibaha amakuru. Uburusiya nabwo ni ubunyembaraga nyinshi mu ikoranabuhanga, ariko buracyakoresha uburyo bumwe na bumwe butakigezweho. Uburusiya bufite ikoranabuhanga ririnda ikirere rya S-400 na S-500 Air Defense Systems, riri mu ikoranabuhanga rikomeye ku isi. Bafite misile zitandukanye nka Zinzal, Zircon, Avangard n'izindi. Uburusiya burazwi cyane mu gusenya drone, radar na za GPS by'umwanzi kurenza ikindi gihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Icyakora nanone indege y'Uburusiya ikomeye ni Su-57, iy'Abanyamerika ikaba F-35. Yirusha ubushobozi. Uburusiya ni kimwe mu bihugu bizwiho gukora ibikorwa by'ubutasi ku rwego rukomeye. Ni ubutasi bakora bikarangira ahantu henshi baguye mu kantu. Uburusiya nabwo bufite ibigo by'ubutasi nka GRU, SVR na FSB, byose bishinzwe ubutasi. Bagira n'ibikoresho birimo ibyogajuru nubwo nanone atari byinshi nk'iby'Abanyamerika. Aha tugeze rero, urebye n'igisubizo gituruka kubibaza uwatsinda undi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya baramutse bafatanya mu mashati. Ibi byose tumaze kuvuga iyo ubyitegereje ukareba imiterere y'intambara, biragoye kubigenderaho uvuga uwatsinda urwo rugamba. Ni kenshi twabonye igisirikare cy'abantu bake batsinda bakubye inshuro nyinshi mu mibare. Hari ibyo bikoresho ufite, ariko hari n'amayeri usabwa gukoresha mu kubikoresha. Ikindi nuko intambara umenya uko itangira, ariko ntabwo umenya uko irangira. Intambara bavuga ko ari nko gucukura imva. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya, igihe barwana hagendewe ku bushobozi bwa bombi, ubusesenguzi buvuga ko ntawo gutsinda iyo ntambara uhari. Icyaba gihari ni Uburusiya na Amerika byasigara ari umuyonga, ariko kandi n'isi muri rusange yasigara idafite ishusho. Ibi biterwa nuko ibihugu byombi ari ibihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi. Mu gihe byakoreshwa, icyaba ku isi cyagereranywa n'imperuka. Icyakora nanone mu gihe ibisasu bya kirimbuzi bitaba birimo, abasesenguzi bavuga ko Amerika ariyo yabihabwa amahirwe bitewe na zimwe mu mpamvu twarondoye muri iki kiganiro, zirimo nko kuba bafite ibirindiro henshi ku isi, bakagira n'ihuriro alliance nka OTAN. Ariko nanone hari abatabyemera uko, bakavuga ko n'Uburusiya hari ibindi bihugu bacuditse kandi bikomeye byabafasha mu ntambara. Ariko kandi kubera kwiyumva kuri buri ruhande, biragoye ko nabo ubwabo hari uwakwemera gutsindwa kandi abitse ibisasu by'imbaraga nyinshi. Kubikoresha nibyo byaba bifite amahirwe menshi. Uyu munsi Uburusiya nibwo bufite ibisasu kirimbuzi byinshi ku isi, bufite ibigera ku 5459. Ni mu gihe Amerika ibukurikiye ifite 5177.